ama sa penin impact indigen channel kilha Kuki channel hin bejosi kema GRACY KHONGSAI na bolave salam kahin bolave asom thumle ko chanda Chipinthei Talkshow hilai nei thei un kita juben pathin thang ba inum hen tuni hin ki paum ta in iwango jong apha in inam sungole society sungal dinga za ta pu pidongal IPS ADGP Manipur to chomcha khawlim na nei taw hite ama se penin hepo nang mai na phat man tam ta na hinda la itlai khaw to khawlim khom thedina long kal son zalin impact staff for theleng let me pi ho theleng ke man ki pa thu kahin se in kahin le mo ve chila nei ko ze in ka ki pa e kyong ka ki pa a hile khawlim na aban chal theina dingin mi pi ho he thedingin ama se penin nang ban hin khu to sim teach yourself introduction chom sa nei se pi thedi ke ka hi le pusi dongal sapa len pen ka hin na ka pa cha hi le officer na hin lo teng le chibana yong chun politics sang na zawin kanu a hi le housewife a hin kan cha ji kan in ka ji no min boite hin cha di kan in no me khat to pasal thum education hi lawang BA chanbo ka simin MA ong ka bol hin kichep ho chi ho ka lungalu nin teng le kana to yong ka lungalu le ki pau mele po a hile tuana na to na Indian Police Service IPS hi itina na mu ham ti ko 1987 kuma kamu oh ki pau me hile hiti IPS na hin simlaya to ti nang ma aim and object mo khat nang ma tup le doi khat an hi ham a hilo service dang jong tup kham service dang wang ka tup in a hi wangin chi khel long ka tup de chilaya chu pathen ko ma na khat kiwa theina di in sung wa theina di khat nei pen ti ai le kha kana sim je hin ha sima ka sim bang chu ka simin a hi wangin chi khel ka mu di wang di ma cha doi tup yong kan nei a hi wanga doi tup kan nei lo ka ti mana chu ka tup lo de yong hi a hi wanga chi ka mu de di ti na wang chu a de ki pau me na hi le hiti IPS na hin mo na chung chu na hin nang man na lekha simdan na lekha simdan chom cha nei sei pi urin lang aba ting le na in sung mi te nu le pa te hon ipiti na support bam ti hi ka het no chi chang me chom cha nei sei pi u ale khasim dan wang su I ma cha quality special a de hin ile khasim chu sincere ta sim di chi chu a hi pen yeng ni khana hi pungka sagi pungka ge chu sim ngai te ten a kha abul ho a kho chi ten le pha na tho pha na look ten le pha ho waste lo di chi ho hi appointment magic formula kiti koi ma cha ayong he adang ho amu ho yong dong leo chun koi ma cha nong formula hun pe thei de hun ta hi wa ki ha bol wang chu ha bol la ki bol wa chi kal wala pha wang chu poi chu ten le pathe na yong lung lu che bangai a hi lo a hi life a discipline hi nei a ha in chi ten ni wa hi ka sei nong oh ki pau mele po a hi le pu tuan na to na ADGP hina iti kuma na hin mo panam 2013 kamu tai ki pau men hele IPS officer ho hinna DGP panmun hi ipiti ahin lo theding ham chule hiti amu thein yu adin mun pawina post dung zuya chu amu ju ham hi lo ipiti mu ham ti ka he no me chang hi cham cha le sei pi mi khat we kum som thum service to ai le abona hi DG hi the hin ten le koi ma cha senior tu lai wang ma sang chun chom khat cha che nan tu lai wang seniority ta hi government in adei de kum som thum atlina a service a ima cha mark phalo lo a hi le adei de kilen the hi tu lai hi mi khat in khat a chop khu hi lo le khat kila lo ti hoyong mi tam ta mi a hi kila te de seniority mana de ta hi tu lai ki pau men hi le manzo men hin dong pe ke jing le Manipur Police Department sunga hi ai ho Kuki officer hi han IPS officer hin nang dang song le officer hi mi is at bang inei to ba me ho oh tia ga sim di wang sun
cái gã hay gì anh ấy bảo tắm mà anh ấy mi thà NPSC anh lang đang ta hỏi rút riêng riêng anh là police xuống ai chỉ gì thì tắm mà riêng ta để khát khát anh kỳ về là chứ hi le tu hin pu nang hi ke ho Kuki society sunga dinga hin milui khat jong hi in ale chuteng le officer masaloi khat jong hi ki le pi ma jingin hi chilam banga hi khang tha le khasim ho IPS bolnum le khasim jing ho dinga hi pitil honan nei no ma ven ke ho phan lai chu kanu ka pa te ho yong ama loi ho dang ho yong ve le chun alo a ki wa nge nei ten le mizo se hin gen the tho a ki hung to hi ke ho yong college ka kai chanon train bowa ka chiu hi ka pa te hon admission ei bol lai wa yong chu train a ki chi hin in I hunga hi yong train a ki hunga hi kanu te ka pa te de lia lai wa a hi wa nga tu lai wang hi to bang cho hi ta hi in mizo se len na ti lo le koi ma cha che nom yong hin khol gam lai yong mizo se flight na che mobile ma anei so ke yu ten le sa ato ma pocket money nei lo a yong ina yong ki thum ji lo hin hostel mesa ne the ju te akine aki manager hin tu lai che culture chu hi be te aki ha bol na lo a hi le so mi ki ha bol na so ile khasim na kyo se hi lo a thil zo se ai ki ha bol ting le a thil cho ban hu ma hin ke yong tu na ka to ma sang chan in college ka chanaw so ka pon zo se ka ki sob ji hin bu yong ki hon thei de hi le hi wang an ti zo pha lo ja ki hon lo thu service hun mo zo awang so tawang cho hi ta hi ki ha bol na hi mi tu lai yong a in sung ve leo chun a ki ha bol lo chu chan ai lo la family a culture dom chi hol cho hi success di ke yong IPS ka hi nei lo la dang IAS ho yong mun acha te success di na hi ma cha guarantee lo hi chi ho hi hat le khari ki ha bol lo le ki ha bol la hi le kholama mai hon dong mai yong ka ti he kholama ho ku mi pha hi ama ho yong ku na sata khang to wa adei de na mun chu the hi ke pau mele ke pam the jing na gun chu na po thon ho za la chui chane na hin thon hin khang tha hon jong e ho ki he diwa pha ka sa kha chu ipu ipau win an le kha sim la ya hostel hin khu man dan ho pun ho jong ama to di tham jo si no mai bol na pasal bol di jong le ma se ki bol hi cho ta bang hi gela hi le pasal hon jong hi cho hi no mai na to he tia gel silawa e mai kham bola le chu ma zo si a lot thing thein possible hi su ke ti imu dong zo win e ho jong ki til khaw tin pan la be theuwa i kham bol che diu win mi pi te ho ka hin tim ke ni hi ele pum ba din hin to pe ke jing tu lai masang lai to te ding in tu lai di tau te tu hin officer tile IPS officer mu jong hi ki khatan ke be se ta pona MPS no ya chu thil dang dang chu manaw te hi wa union public service no ya hin mi tam tan exam a te mo ve hi wa hin alo thing lal jong di ham chu ka he pon hi wa nang man longela chu ipitilam ja hi khang tha hon chi hi lo thing na mu zo lo ham ti hi nang ma longel tham pan ni se pi ke du memang ki ha bol lo ze a hi ka ti pen no me a ki ha bola systematic ta sim chu abo a hi thei lo na lo hi tu a hi chapang ho pui ven wa hi le coaching thu ho yong ya ha sim a phanai coaching hong so hi wa nga ke hong hi ai pi coaching ta lo yong ki la hi lo hi le hi not ho wang chu ki holin asa ta ina ki kalegen mi ama hong kun khat ve BA chu I chaya hi le ile kha thep na chu mun khana hi uma hi ta dictionary la ki sim thein ki ve thein hi lo a hi le immaterial ho yong ki hol thein chi a chu ima cha extra yong ta lo hin textbook ho do so yong ima sanga hin chi a de arts ho dinga ka sai ke arts background ka hi je ti chu bona ki hol the a I khop tu ma hi le thil do se chu ko ma yeng hi nen a ho ayang tu lai bai ta thein thil hoi ta hi min a hi le chu thil danga depend magic formula ti ho hi a ki holin ki ha bol na pa hi ho pen ka sei no wa ten le khat ni khana chi bol di ti chu izo ngai te ten tu lai chu
mi tam ta hi tunia hi zat ka bol de tia chu zo lo chu tama tami zo lo hi la zinga ki ha bol che di ti na lo hi wa athil chu bol lo wa adar ha tho a tia chu a backlog hi che cha chi ho yong hi ki ni ke wang chu ki ha bol pa hi poi mo pen kasan chikal wal thil hi wang he anti le zinge ki pawen po a hi le nangin lekha BA chen ka hin seminate enja introduction bol na chen he tawin na po kan do num chu hi le BA na bachelor na sim na sunga hi nang mat honors ipi subject na bol ken political science honors ka bol to hi BA sim jong mi tam ta om ding students na amo dinga chu hi political science lama lungdot na nei ho asim ho thamkhat nang mat na het na chu apoi mo dan sim ding dan ho hi thamkhat tips nei pi thei deu a tips pi di ong chu kaga he di hi na hi wa nga chu chi ka subject hi ti a enjoy ka sei banga for example thought banga hi a hi le plato a chu mun khat keu se a lekha asim lo in munni mun thuma pana ve a point pha ho kila ati a khom not ho bol khom ho a point mon chiwang chu ka sei no min chu teng le i khat kasin de hi ti a khát về ilung la hi le cha chu hoi ta chu chu pan chi kaloi pan chi a ballin chi a scoring zep dem hi lo ai le chi a ballin chi interesting zep mam ai lo chi a ball ai advantage mam ep disadvantage mam chi hoi mi hi na ha gel ta lozin tu a yang ve le chun nang UPSC na sei je in UPSC ai kum se le a topper hoi ki khel jing jing hi a subject khát về doctor in muntin khát về political science hon muntin khát về engineer hon muntin khát về chartered accountant in muntin ti ai ki khel jing jing a hin chi ai hoi subject a pha ti di lo hi a ki ha bol so hi jing in chi a chu khat ve thil khat na hlena na chu a hele chi chu jang pe na na zui di chi chu hi ke a ding a tip hoi pen wa ki pau min a hi le Manipur Police Department sung langa hin law and order hi phata in azui zo zi po ve ti thu a ki jin hi na ngai dan pi na ne yam nang se pi the du ke ga sei nom cha hi a hi le police ho condition I to wanga na to chi ho yong hi public in the head pi leo katima ma hi pida ha mi ti le tu lai hi thu zong atamin teng le la yong atamin kyo pha la ya bang chu student hon agitation a bol a hi le student ho to ki ho mong hi tu lai chu student in agitation a bol le student to ki ho ham koi to ki ho ham mobile phone nei lai khanga chi hoi ki heta lo chi su example neo cha ka ga pi nai masanga chu chi ho problem ho chana lo ze in thil ho yong chu ana bai do me tu lai cha hi le mi zo sen dong sei dia how in ten le video clip ho yong phat phana ki la thei a chom be a thil khat dong hi so thei chi ho yong hi tam ta omi ten le adang khat ka sei nom cha hi le police ho hi suti ni hi han lang a hi lo le ban ni bi do sen no ma sa ni a yong hi na to in zan dong yong la khun wa le chun ni khat pung ni a yong khu me I ma o yun tin hoi lai lai ai u ma hi chu department da ho zo se hi phale te society phale police ong hi ngai lo de chu ji a he police hon I to bang condition na to chi hi mi pin a head de wa ka de ma ba hi le po ki pau min mi pi hon zoi he team te du ka ta sanin hi le banin ka do no ki khat chu nan na to naw ha hin gen the ha sa na nang sei ba chun kan na to mi tam ta ni public ni happy lo zo me ti ho hi jing ding hin mi ho chun he pon ten hi le nang man na to na sunga hi nang man na to na gen the na ha sa na zong te de ka ta sanin hi ta bang ha sa na gen the na tu ho hi ipi ha na sa pe nam ti na man ni se pi the de a ha sat na chu a chom a hin I khat thalama a ha sat na umin abang bang ten le mun khat bang he sot ta che ngai a hi lo ai le zan khowa ke a kho kim vela uma ji ka le a kho sunga chu mi phalo umam ti ho vet ngai chi to bang ha sat na yong chu umin chi ti lo a yong chu thil khat jang tai bol go na hi le ipi ham je a ki bol thei lo ti ho yong umin chimana chu a police hoi ka phaso ke ka ti na yong hi la hi wa chu thil tam ta hi mi democracy ki ti chu institution hoi phata function ting le democracy chu hoi de hin SDO office yan lang OC office yan lang SDC office yan lang
hi lo le police outpost yong le chiho neu cha cha ho hi zang ta function ting le thil hi chi zang de hin chiho zo se ai ki kum na hung ting le na to hi ha zin chi ha sat na yong hi a chom be khat ha sat na ting le tu lai enjoy say banga mun zo se hi media kitilo in video ho yang thil ya cm the hin ting le adi lo lam a yong hi thila ball the hin chi ho yong hi ki ve na ngai khăn này nó không đọc kỹ cho hạ sân là thả dùng kín cái bao mình là mà ban nên hành động về kiện gì là Manipur Police Department họ hiện igam sung khăn tàu na đi ngay IPT kỹ thuật nên này vậy khăn tàu na đinh kỹ lệ chú mizo se adinga hi chu abon in khang to thele ti hi chu idei pe na hin ai banga abang no mo khat ka sa na hi tu lai thil hi awaya vai chu ho hi lo la gena gen the ho wang hi itiham ki don lo to bang ina tan chi hi no mo ka sang thil bang tu abang ke ho police department a internet na yong thil tamta verification form hi an lang hi lo le character certificate process ani ma chedi hi lo le meeting ima bol rom na chi ho yong hi internet na bol thei citizen portal ki ti khat dong hi manipura yong hi umahin chi ho bang hi ga ge la hi le kholama hi lo thing thanga hi lo le khopam ho ho hin mi ho hin chi aman ji yong hi a head lo di thil ho hi I chan ham ge le kha thim hi lo ai le cta phone ima khoi thei chi ho adinga hi a benefit I tam zo dan in ka hen mi zo se khat tha khat na ki pui thei lo pau hi chi hi wang I boy na khanu ten le police in on aga law na ze yong hin and personalize chi a iga ki mu pi a thil chu I solve pi thei a hi le wang chu aphan a hi lo le chu mi sei thei lo hil ho society a name pen ho ki ti mai le chi ho wang hi ama ho hi to bon ki khang to khom le chu police department in I san so bol thei dem ka hi nai wa ka dei lam ta thil khat ai che ki pau me nei le pu tu chun gam sung khan to ri dan de sa dan sei taw nei le hi ho da bang den bit thein dingai na man na longgel them khat nei se pi ki na van bit so hi le ama sa pe na chu khoneo ho bang khu chi a hi le mi akilum to dan khu ivet le cta ho hi lo le kholina ho to ki bang hi tu a thinglang ade dia gari ma tung lo lai chilai mun ho a khu ichi a hi le kho khana bang hi naw sen khata ka le koina pom yong le abin ai ba kholin ho chu tia chu lo hi naw sen khat aka ai yong le anu apa ha mai lo le het lo ko ma chu chi di lo chi ji a hi tu a gam khan to di ga ki sei na wa ga sei nom chu ki bonu wa tia ikito wa ilum masanga to banga ikingai lut naw chi hi a lo wa hi le khan to na hi ken chu mi bona zat le nam hi lo in suwa ki khen ga mai tan mi atam to chi poi mo ga san chu ten le a magic formula yong sum de hin ai wang hin pathe ni het wang he pathe ni he nai le thil zo se hi abai ki ngai lut na yong atamin chi je in pathe ni het hi poi mo ga san ka sei no khan to na den ki pam he jing ma ba ni nei dong pe ki jing ka ting pu to hi masang lai chun ki hon nang ma achievement hi tam ba kan za jing oven hi achievement ho to Mr India hi Mr Shillong Mr Manipur ti hoi ka za jing oven hi ho hi ipiti na hin mu a ipiti na ki gut ipiti ki gut na na ya ipiti na hin mu ha ti hi ka het nom na jing oven hi tam ta nei sei bi the do UPSC hun bol lai a chu loi ho zo se hi ti le ki khel di ham ti hi lungel na ka nei teng le apau them ta lo yong kai hi na hi lo ai le mi confident ta lo yong kai hi a hi wanga chu thil hi I loi ho dang sanga ti
iki ama ho chu khel thei dem ti na lung thim nei na hi all ola exercise hoi ka hun pa da hi chiti lo ayong chu kan pe na pa na ayong chu ka tha no mo mo ngi college sports hoi lang school sports hoi yong le kana pangjing in cha chu ti a hi athili aban humu ma ti a hi hum do hi ten le sei banga chu khat wei thil khat hi ball di align chu i ma na hi la ha ball a ki ball na pa chi pa hi wang pathenin elung se in quality khat ti ti mai le ei pen cha hi cha ka zui pe a interview ai che ti ong le loi sanga idin dan I to dan ho smart jet ho chi ho yong hin apo hin chi ji a chu chi ho lam chana ge la chu kana ball kha le ti a hi ban hi hungu ma hi chi ban chu main chu hi ki chep na ten le dam na chi ho ka dei mong ji a chu kana ball le hin chi je cha pa na chu athil hi aban a hu chi a chan hi hum ki lung ki pau min tu khanga hi chota bang muding hi ko thang jong athanom dong chu maintain na cho langa hi competition langa hi chota bang amo athanom hodinga chu nang man ipi na thumok nu ma athanom atam ma tu lai football pe yong a theme atam in martial arts ho yong o min ten le boxing ho yong o min mi sports wang so akivat hi ben ai wan chila yong hi a success ho hi event a hi ki ha ball ho bo hi a success koi ma cha extra ga theme a thep na yong a talent nong su nan tin a hi wanga chu akibang he ho wa abona ho yong ko aki ha ball ho hi hung ding do ji hin chi ji a ken ka sei nom cha hi le na tui na do nu na lup na I mu yong ki ve nu lang ten le na practice zong to steady ta involving zeng I look pad I thop pad chi ho yong I vet lo I do ni ne ho I vet lo I yong I ta sa hat banga hat zo lo ki do zo lo hi okay ki pa men le pu ki ta bang ki go na nei ho dinga chu ta sadam theina zong ngai hin tin sports lang na lung lut hin le ken ka hin do lung chu nang ma na favorite sports hi pi hi dem a vet wang chu football chu ka ve nom pen ding la hi wanga chu exercise sport bodybuilding hi ke ya dinga ka dei pen hin ipida mi ti a hi le tua bang badminton ki chama hi le I partner lo le ki chem thelo court lo a hi le ki chem thelo a hi lo a le partner isanga a thep zo a hi yong le nom ki salo isa thep lo a hi yong le I workout su nom lo sa chu bodybuilding I ball a hi le ni si a ki ha ball na I khuna ma hi chilai ta chu nom ka san go zu yong le ki ball the ni sa yong le ki ball the phal bi I pi yong le ki ball the na ki miss thelo chipa hi pha ka san ten le bodybuilding a phat na khat chahi le ine do ni hoi ta in aki hen ep pha am ep pha hi am a time ho do aki hen ige la hi le ngap chat dong a hi tu khana chu a hi ba nga chu chom khari hun bo la la bon in habit in a hu min ten le tu amin zu do na adu to banga khu thil pha hi ki du je na hin pathenin to banga chu mi aki ha bol ho chu alung se na apan pi tho hi Judon hong koi machan a Judon ti na du de khai ni ne yong koi machan du de lo all habit chu hung develop to banga chu thil pha ne thil pha don pha na I mut hong hi habit na hum ten sun automatic a ki che ye ne ki pau min pupi dong el to ki holim na hi chan chun cham khat an hungai wi tin to hi break in dio hi time break ahong ki cheng me ki holim na hi ma ban so mai nei dio hi mi pi te ho jong long ning te ne to pi na lai ven la ki holim na ban so mai nei ki ka sun tun break cham khat la ta te
ki chai dan tun ki haulim na ban zomin anu ne ki taw hite pu ban zomin na hindong pe in kating society sungwa kuki nampi thudola hi idin bolu hi nang mangai dan pi umam ne se pi bo ipi ngai danong ti ham ki to hen lang ti in phata in kium la ban ho ne hi ti ham ki to he poi mo ma man ki to thele utila thil do se phan te ti ka ge la ye ki paumin hele pu tu ya to hong song ding a hin a long song thang tha tha a hin ai ho kuki chate adia go nok len pen good festival na ma ba len in neu ve na hele hi chi chung changa hi state level good committee ang hinang secretary khat jong na hi secretary khat jong na hi na chung chuna ki hon ka hin do no ma chile good hung ki pat dan thu sim cham chan ai se pi thei good bang chu masanga pana umzinga hin na ahi banga khali pute ana senior ho tu a jan hi a da ta be pakai ho kam te ho ten le pusel kai te ho pungur ding le na hin puhol khomang hin kepa te ho hi puthang khandal pu pagin ama ho hin anabol da o hin ki khomuwa so government in 1979 na so holiday 1st November here declare cha pa na so thili aban ba na humki pa na hin chizowa pa na hi tia hi all a festival hi good hi humki mang pa na hi hi le ki paumin good hi koilam kaina noya hi ehon state holiday khala in nei thewam chong nei se pu tua I ka hun se ho chun abol do kumwa chu government koma asewa lekha cha chu ama hon ana bol do a hi tua upa ho ka hun se ho chuna le po masang lai thu na dong ka te e ho kuki dam sunga hi nang min hi min pha ting le mi bo zo sen asu mil the lo ka chu masang ga la ya thing phai khwa panna la dan mi nani ki thopi dan te ho hi na mi hon ka sumil the povin hi chi panna la nani ki thopi dan hi mi pi ho zapi he theding in ma tham khan nei se pi mo thing phai chu I ma cha extra ka bol lo ong hin kati na chu government in chilaya mi tam ta thi je a post khat a hon je a ka se pai ho ke mo pu na no ya ana kha hi sei di ong ti chu ti a government na to na a ki pang hi je chun I bol di duty da na ana ki bol hin ama ho wang chu a kho chu a hello ho chun a hello ho benefit na din ga ki se le jang no ya pa na hu pung ka thum to bang ki zo da hin khodang ya lo hin a phat la ya chu izo na hi le I chan ham ge tunia hi thil hi so the hi ti alung put khanai ki che zia hin yong le patheni ne na lung se dan a khomi ho yong chi zo incident zo chun I ma cha ta hin tu phalo so ta hun ke ho kalu zo a panin chikal wal se di yong chu ka hede hi yong le a khomi ho to na sat a ki ngai lut na khat wang ka nei tan chi wang chu ka se nom ke pau me mi pi hon ga he the du chu ipu ipau hen nampi ngai lut na zana mi gen the hasate ho mi tam ta ni ki thopin jo ta bang hi ga ge la hi tu khanga hi mi koi mata boin bol zo ponten hi ta bang na to na din mon hi ta pan mana la theo hi ki pa pi ta hin mi pi hon zo happy jing mo te ten khin tin kin le ai le pu ken zong na dong pe ke jing ka ting le tu chung a hin state level good hi Kangpupi district thing lang ko na sila hin manding in order na so ta wen na nga ko nin chima bai ka hewin hiji ki manading hi ni tabang manding thua ki zain hiji ki manading thu chung changa hi thang phat nak man ki ho mi pi ho mi tam ta he thim zo na mei the hi ji chukum se a hi phai ai en ki mangi ni cha hen chi chung chang tham khat ni se pi ki Kangpupi su Tukuma Ninkuma district kimu hi chi hinasata in mipi hon kipana neyo chi chu kut chilama hi man na ding in nasata in nge na yong umin chu teng le mipi ho yong athono ma jengun chi zia hi
a district celebration amu celebration to kito a tiang le kipana government chunga hi henlang tin lam kai ho chunga hi ong le vet sa na dinga a state level chu cha chu kimango hin ni kiman diwang chu officially wang chun akisun tan hi yong le i khat i 31st a kiman diwang ko atam zo hi a local committee hon a bol diwa hin a game ho hian lang a hi lo le gol wa hian la thil dang dang ho yong chu ama hon angap chat je wa a thanop je wa a bol go no hin chi je in a local committee hin a local mi ho yong da sa ta in pa chat o min ai ba a main function chief guest o hung na di teng le VIP o hung na di wang chu date 1 bo wa khu ki bang de hi hi le ki pau min tham khat kut lang ki sain tham khat na dong be ke leng to state level kut ki man si la hin contest beauty contest ti hoi om zingen join miss kut ti hoi ki lang zingen chan district level hian lang level dang dang hi zong la tin a ki lang zingen miss kut ho om theding a hi le pu mi tu like khan to dung zue chun ta hi pasal ho ding a jong contest bola the participate bola the thil tam ta om ta ai le ai ho kut festival ai ho go nop na jong he Mr Kut ti ho bel jong he le pha ham ti hi nang malung gel le ngai dan ka het no min chong hi cham ta nei sei tu masanga chun ane ki ball jin na masanga chun ki ball jin ke yong khatwei 83 chun kana la khan ei mo thlen khawin a hi wanga ka sei nom chu hi a hi le pasalai ki bol ting hi le mi hi a na gel chu thing ta a ten le a phat na dinga na gel hi nei wanga a ve no mi be zi lo ba anu me lam hi la wa mi a thanom jin na hoi yong hoi theun ai wa pasal lam hi a popular zo lo zi a chu all a ti a anaki cancel hi ai wa ti a min avet nom ding teng le mi amis good hozo se hi sponsor a che hin mi hin phata sum hoyong cash a munmuna anu pa te to ki pe a asim yeng wa hi le thil hi I ma cha asum aki kat yong umlo koi ma cha dinga yong na ki koi chom yong umlo zia hi a contestant hoyong a thao no min anu pa te to phata a hung zi hi ai banga Mr. Adinga to banga hi sponsor kimu the ya teng le alung lu do ma hi le chu a ball ki ball the ma thi le hi suggestion phata kha le hi mi gol ham yo fel pha tam tan ball the ma thil kha le hi le ki pau min ngai da neu cha apha dia na sei chu apha jong hung ding ki le o min tin khang ki tol len tin khang ki khel ting le thil ho jong he ki khel tin kinep bomin ke hon jong kanga ajingobin apangnom athanom ho jong chu hitia min sponsor hi lo le thil ball thading ding mon om ting le chun hung ki ball thading he ti kinep bomin ana ta hote ai le po ken ba na ka do be nom chu nang hi na subject jong hi political science ne sim to dong zuin nang ma family background oi na pa ke hodinga ipu ti di don amao hi politician khat hi na a hi le nang ma na long gela hi chi service hot bang hi nang ma nanin to chai tinga hi le politician langa politics langa hi ding tha nu mam a hi lo le ipiting ngai dan na ne ti ka het no chang chang cha se pe mi ho adinga na to phat wang chu ka tha no ma na hi wang politics ti di weng wang chu tu ta hin ba ka lung lut na mong ka ne hi in politics wang hi thil pha hi politician pha ho leo chu thil phatta thil tam aphata yong hi hung do thei de hin chi je in I khat tua bol ho zo se aza ho zo se yong pathen in pan pi hala phathe yong ibo on lo thingu hen lang nung len ta pu hen lang ama ho hin ti hin gama din mi ho adin na hoi ta tong lo thei leo chi chu iwang bo now ilung itaw pi now hidin ka dei pi na hi tua bol ho hin a hi le pu nang ma hin khwa hi nang ma hin khwa hin
pathin thu hian society lang hila napan la dan hi ngai sang tai dan mi pi ho akuni jong akizang jingin na kin ka hin do nun chu hi le ta san cha te zo si adia pathin thu nitin hin khwa apoi mo dan hi nang ma long gel cham cha nei si pi thei du pathin bi ai masa ki bol thei lo hi pathin au ma hi la thil zo se ki zo hi chi hi I experience na dinga hi en ni se ai vet tinga hi le ikoma le se thlep na ho kiti mai le hi lo le se na de na ho chi ho hi mu teng le pathin no hi ham lo ham hat lo ham e pan pi the lom ti hi doubt hi tam ta umin a hi wangin e ho in sung e ho gam sung yong ve le sun pathin he to mi ho hi a in sung yong a chi dan phan tin a ji a cha te a chapang ho chi ho yong phan tin a ho a house ta ba yong pathin he ho to pathin hello ho chu ki bang lo hi le hin chi ji a hi e man personally I experience thing le a thil hi sei the hin tia le se na ga mu na dinga wang chu thil tam ta hin e ga hlep the wa hi na hi wa pathin he na det ta tia all thil che chikal wala anop na hi wa om hi ki pau men hi le pu pathin to kilha kang lo hila hin khumang khat kinet pi ta police officer khat jong na hi nang ma ken ka do nun chu thlagau lam hin khwa hi nang ma na pu na khat nei se pi thei ding pas po na wanga tam ta loi kati na chu e ke ta ba yong he katlin lel na tam dan ni se a patheni nei lung se na hi het chana i hlin lel la hi ki he a hin mi hem hi i main ilung thim gel i thil ball ho hi apo na hi i tile le se na hin no ma ki sadam i tile ka benefit a dem ka na di kalap na de dem chipo hi a hin e ki hol i het lo wanga thil do se i cha lo na hi chi hi a hin cha hi pathin na kingai apoi mo dani i tiong ga se de hi dem i gela hin de thil chu i lu changa hin a ki pe vel rul ding hi wanga i sei go na hi la chu thil hi a sama ma yeng tua Romans 7:19 banga ko kisun ko the good that I will to do I do not do the evil that I will to do that I practice thil phai bol wo hoi ki bol lo I bol nom lo ho cha ki bol hi chi chu mi hem mong hi pakai ja su hung hen la ti hin e hung hu hi leo e ina to phat na wa I so cha na di ho hi lo hiel ga ki hoina pa nai hung do ai on mi khanin avana hoya hi on ki thang se pai to bang bep chu a ki hin hoina I hung do ku I lung let phat lai ta pathin ni het phat lai ta to bang ai on chu mi ki lung neo hin chu je in pathin be ya hin khoman di wa cha bon a ki pal ngen ai ti hin ke adin wang chi chai ki pau men ki pau the sing ai le po ki holim na jong hi a na la hung hi de ngai tan na chi je chun ken jong ho tu din muna hi tu hi khan to dong zu in advanced technology khang jong hi tan na a hi le social media lampanga hi ho kuki chate adia aphat chum dan le phat chum lo dan hi chi ta chum cha le tham khat nei se pi ke ni when social media azad anama dinga aphat chum diwang chu a formula yong ka hedi mi thil mei to bang hin social media chu phata I mana hi le bu I ma ki honin tin adama hi le ki oin tin a hi wanga a phat lo a hi le in yong ka the hi chi ji a chu ami in I ti amanem cha chu hung ki depend de hin izat nama dinga aga kana na di chu hi le naga sei banga aphalam lama iman pen chu hi zeng in chu a formula yong de hin tu lai hi kinil ho hi lo thil tam ta yong mi na hi wanga chu news song kin ta ta ina ki hen hi lo le thil phata ta yong kin ta ina ki hen chi ho yong chu ki na hi wanga social media kinela I macha ki solo a ki be yong mi chi je in a thil hi enjoy se banga mei to banga hi phata I mana hi le ya din no phan tin a phalowa I man la chi man nang ge ki pau the jingin kholim na achaina in kain do nom
na lai zen mi pt hon mi tam tan hello mai thon to ipu ipau he chi impact Kuki indigenous channel a hi advisor khat zong hi pu ke hon question kahin do no achain na pena kahin do no chu hila advisor khat hi na hi nang man impact Kuki channel hi amachal bezin theina dinga hi nang man na ngai dan chang cha nei se pe tu a hi khat athil impact tv hi very initial stage a hin na ten le a direction chilam doi ti yong hi hi lai ka ti na chu leader leader pha poi hi lo a guide de poi ka ti na hi lovin public in no ipia de am ipia vet no mem chi hoyong chu head yong ngai chi ji a hi tu a ke ho ke kiti yang le ten le loi ho dang ho advisor a koi ho hin kabol thei pe na chu ya le nang ho hiya hilo khailun hiya dang ho hi hoita ka support no hi chi hi ke ho a tinga number 1 hi tu a kabol divi ep bol long leo pute patent tin 18 khon tin 8 so no ti hi ma ho a hotila confidence song hum min tin aban ban no hum de hin tu a pana hi chom khat chen alai hen lang a che zo tin le hoilama a direction chu chi am ten le mi pi no i to banga popularity man nem a channel hin ting le mi vet nom yong i pi ham mi ngai no mi pi ham ti a he ban bana hum ting la wang so a khan to di dan no ki ya len ten tu a wang hi ke ho ke se hi lo adang ho public zo se no align ho hi la a support ball di chi a poi mo pen nin ka ge le tu ta in wa ki pawin po chozo si hi program hung kinai ti hozo si na ho ma to sot na zala na ho pan pi na zala hi ta hung lo thing to pe hin mi pi ho hin chle pu nang man hin na ho no nei to sot pe jing oven lang mi pi ho no nei to sot pe jing over hi chi impact tv am chal be jing thene ding ipon chawin pan na ho mate tin mi pi te hozo sin na bon oven ka hin tin ken ne ki pawin pu I khawle mai chan chun chai tan na phat man tam ta ne lui da ki ho to ki ho dim man hung ji avel velen seizo lo ki pan na ko ma ka phong no movin tu ikholim ne hitan chu hitai montina ule now so pi ti hozo se tu ni chi pi thei to so aswang thum le ko chana I nei now chila in chai thei nom tan mabana guest hung na lighting te hozong mabal an beijing pen hi chi ki mukit ka se win ibon chawin na che uba na bon chawin ma pha